Bwana Yesu asifiwe. Imani shimwe. Sawa. Kama tunakutana hapa ni kwa ajili ya kutoa kamsaada kadogo ni kubwo ugutanga gafashanyo gato ka kundi yetu kumugwi wacu. Kundi yetu ni ya kusaidia wayatima, wajane na wasiojiweza. Umugwi wabo numugwi gufasha imfuvyi n'abatishoboye. Na huwa tunaenda tunapana hivi tu, hatuna wale walengwa zaidi. Na najua hii ni safari yetu ya 4 huku kukambi ya Warundi. Kandi ni inshuro igira 4 muri no nkambi ya Warundi. Nyie hapa mmebahatika kwa leo. Mwe mwagiriye ubuntu uyu munsi. Kile ambacho tunakiandaa kijya twateguye mutakipokea tu. Murachakira. Mutatushukuru hivyo hivyo. Mubashimira uko nyene. Ni sisi wakimbizi kama nyinyi. Twebwe turi munzi nkamwe. Hii kundi ambao unaiona hapa hao wamama ngaha babavyeyi na sisi wanaume na aba bashinga ntahe hapa kambini tuko watu 10 ngaha mu nkambi na abantu 10 na kule inji tuna wandugu zetu wengine walishatoka wenye kundi letu wacu bamaze kugenda. Na kwenye hii mgao kandi kuri no mugaburo kuna mtu ambaye alitoa naziri. Hariho umuntu yatanze yasezeranye. Kwa hiyo sasa tukaigawa tukaacha kule kwa Wakongo. Givyo lero twache tugabura dusiga hali ya mu Wakongo. Na hapa tuko hapa kwa Warundi. Naha tuli mu Warundi. Bwana Yesu asifiwe. Mwami Yesu ahimbazwe. Ina maana tutagawa lero turagabura tukimaliza duhejeje na nyie mtashukuru namwe murashima na kisha kwa upande wenu kandi ku ruhande rwanyu mnatuombea Mungu cha mudusengera Imana ili mambo yaende vizuri kugira ngo ibintu bigende neza. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kama alivyotoka kuongea nuko yabivuze kiongozi mchungaji umurongozi wacu mwungere, ni kweli sisi ni wanakundi watukumbuke mayatima na wajane na wazee. Yukuri twebwe turumugwi twibuke imfuvyi n'abafakazi n'ibimuga. Sisi hatuna ubaguzi. Twebwe ntidutandukanya abantu, nta macakubiri tugira. Sisi wote ni Wakongomani. Wese turabakongomani. Lakini tuko kambi moja na Warundi. Ariko tuli mu nkambi mwe n'Abarundi. Na tunachoanza kugawa hizi vifaa vyetu. Kandi dutanga ibintu byacu kusaidia watu walengwa. Kugira ngo dufashe abantu biraba. Sisi tunasaidia watu wote. Ngo bafasha abantu bose. Atubagui. Nta macakubiri bashiramwo. Tulianza zone ya 8. Wahereye mu zone y'umunani. Tukaenda zone ya 13 na 12. Bagenda mu 13 no mu 12. Leo tuko zone ya 9 na zone ya 10. Uyu munsi bari zone y'9 ni 10. Sisi tunagawa kwa watu wenye mahitaji maalum. Bagenda batanga ku bantu bafita ibintu bakenera. Na ndio maana tuko hapa kwa siku ya leo. Ketuma bari ngaha kuri no munsi. Yaani ukipokea leo ni wakira uyu munsi, ukitukuta sehemu udusanze ahantu useme ndo wale tena ngoja naende kupokea. Uvuga ati ngabaje ngiye gutora kandoya. Adufanyage hivyo. Nibakora uko. Tunasaidia wamu kwa wamu. Bafasha umwanya ku mwanya. Leo umepata wewe. Uyu munsi uronse wewe. Mwingine atapata. N'uyundi azoronka ikindi gihe. Bwana Yesu asifiwe. Mwami Yesu ahimbazwe. Ndo machache hayo. Nayo make. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Taratibu ni kwamba urutonde rumezuku kwa tunaita majina, bahamagara amazina atatu. Watu watatu wanakuja, abantu batatu bacabaza batora impuzu sehemu yako bagende ahabo. Kwa hiyo hivyo ndio tunakuwa tunafanya. Uko niko bakora. Tukikuita unasimama, nitwa guhamagara wahagarara, unakuja kuchukua nguo hapa, utora impuzu ngaha, unaenda huko ucugenda. Amena. Amen. Niba guhamagara izina uja wewe mwenyewe, ucuza wewe ubwawe, kwa kila mtu na nguo. Umuntu umwe n'impuzu yiwe. Ndio ilivyo. Niko biri. Hata kama tunaita tu watu watatu kwa ujumla. Duhamagara abantu batatu twihuta. Tunaanza. Turatangura. Naomi Niyokwizera. Naomi Niyokwizera. Ndayisenga Leonia. Ndayisenga Leonia. Mugende munyaruka mutora. Kabura Esther. Kabura Esther.
muca mugenda mwicare hajya mwari mwicaye mwaronse. Perezi ingo none ingo wihuta. Sindayigwanya Sila ingo Ndiragora Angelina Ndiragora Mbonihankuye Mediatrice Nirema Adamu Toi Dive Bukuru Diodone Niobuntu Aline Niokuri Silvia Niobuntu nuwa Nishimwe Debora mufati Ndeya kumana Yulia ingo nimuze Irankunda Dorine ingo na Ndoriye Christine Alice Vumiria Nijitanga Louise Niyokwi Senga Noela. Huyu ndo atampelekea na mwingine mtampa mbili. Ni jirani yake. Amina. Amen. Nashukuru. Emwe dushima Imana ku bintu badukoreye. Byukuri kwa kweli tunashukuru sana. Na muwe na moyo huo, maana ni wachache walio na moyo huo. Binafsi nimeshukuru kuona mmeitembelea zoni yangu, mmefanya jambo kama hili. Kwa kweli nimefurahi sana. Asante. Na muendelee kuwa na moyo huo. Mungu awabariki. Na hayo nimeyasema kwa niaba ya hawa ambao ni walengwa. Unajua si kila mmoja ambaye anaweza akasema jambo, kuna wengine wanashindwa. Labda kwa kuwa amefurahi. Kwa kweli kwa niaba yao mimi nashukuru sana. Asante. Na mbarikiwe sana. Amen. Asante sana. Ndio. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Acha tuendelee kushukuru wakina mama, Mungu awabariki, mchungaji wetu Mungu akubariki, na kundi nzima ibarikiwe. Kwa sababu sio kila kundi inaanza katoe msaada. Mimi kivyangu nashukuru, na kundi nzima najua tunafurahi sana sisi wayatima ama wajane, sisi wote tuko hapa. Kama mimi ni mjane kabisa, lakini tunaendelea kushukuru Mungu kwa sababu nimepata hii nguo katika hili kundi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nitaongea kwa Kirula, najua kiongozi wangu. Sawa. Kuga ofisi. Nilikuwa na sawa sasa. Ifungue. Ifungue yoneshe. Sawa, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Natwege mu ruhande rw'abarundi. Kwa upande wetu kwa Warundi, natwe turashimye. Tumeshukuru sana. Kuba mwara twiyumviriyeko. Kwa mlitufikiria. Kwanza kugira urukundo muwe kwa kuwa na upendo huu. Kuvuga ati muri rusange Imana ibahezagire. Tunaweza tukasema Mungu awabariki. Nkuko mwabivuze kandi. Kama mlivyosema, si twebwe gusa. Sio sisi peke yetu. Hariho nabandi. Kuna hata wengine bari imbere yacu. Ambao wapo mbele zetu. Canke bari nyuma yacu. Ama nyuma zetu. Bakeneye gufashwa. Ambao wanahitaji kusaidiwa. Aho mwakuye ibi. Mlipotoa haya. Mbere no vuga ati Imana irishurize gose. Mungu azidi kuongezea.
kandi iki gikorwa mukoze na hii kazi mlioifanya nikirangirira hamwe isi kisishie hapa, kuko muri ko muragikorana umutima kwa namna mnavyofanya kwa moyo mmoja, abariko muzogisanga mu bwami bwo mu iwe ambavyo mtakuta katika ufalme wa mbinguni. Kandi hari ijambo mchungaji yavuze, na kuna neno alilosema mchungaji kwamba ati twebwe turashikiriza, wao wanafikisha, ati hanyuma namwe mudusengere, na nyie mutuombee. Ni vyukuri birakenewe, ni sahihi, kuko ari mwebwe mwenyene ntimwo, kwa sababu kama nyie peke yenu hamwezi, ariko nako twagomba dusabe kuboko kw'Imana, lakini nasi tungeomba mkono wa Mungu kurushiriza gose kubafasha, uzidi kuwasaidia kugira ngo muzobone igikorwa mwakoze, ili kwamba mwende mkaone kazi mlioifanya nikiza kirangirira hamwe isiishie hapa, hanyuma tafi na bila mengi nkuko mwabisabye, kama mlivyoomba. Twasaba nk'abasenzi bari muri twebwe, tungeomba waombaji walioko kati yetu bahaguruke kugira tubasabire umugisha, hata waweze kusimama ili tuwaombee baraka. tugira dusenge, nataka tuombe tena tutaomba kwa Kiingereza na tutaomba kwa lugha na shida. Mtu atoe nguo kwenye saki. Muweke kwa ejebe. Manu rinituru. Turashimye turakenguruka ukuntu watwiyumviriyeko, ukuntu washigiriye neza, niwakira amashimwe ko waciye mu bana b'abantu nkatwe ugadukorera ibikomeye nk'ibi n'ibitangaza by'ibi. Ibisigaye nk'uko babyisabiye Mana, ukuri tubasize mu maboko yawe. Uyu mutima w'ukuri bagize Baba wewe uende kuenda ingine siku wapate tena, bariki wengine kama hivi. Baba tunasema asante, shukrani Bwana. ukugururirwa no kuroranirwa muri byose, uko bagize inama bakajya muri iki gikorwa bakagira umutima nk'uyu wo gutegagura Imana nibazigame kandi barinde mbere mu byo bakoze ngiye kugitandura kizima babyandikwe ibisigaye nyakubahwa bagiye gupambaza cyane nabo bazigama barinde kubaho bose. Tubasabiye umugisha mu n'umuhezagira mu byabo no mu babo, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Sawa, mkae hivi na sisi tukaa hapa chini tukamatiwa hata. Mugumenga hamuhagaze natwe twicare. Zingurure. Mureche musungazwe. Anita, nigute. Virake ndaneta.